Karbi Anglong Halong Ta Dhemaji Alamapotak Sak Divas Talondu. Date Piki Jogwan Arni Kang Tilang So Alang Sun Kijui Kilang Kiwang. Pius Hazarika Karbi Anglong Autonomous Council Aphan Amana Peng Pipe Elvin Terong. Kardom Pinia Birta Long Pen Nalisami Raniti Mongpi Tangte Pinia Birtang Ton Pen Arjuikta Karbi Anglong District Administration Penta Pini Dhemazia Long Surhini Rapli Anikan Pai Paya Chikloni Pai Kre Pho Arni India ke Jok Talona Hod Apran Keda Matuma Phan Katikimoji Aphan Sak Divas Talondun Surhini Rapli Anikan Pai Pai Ni Pai Kre Pho Arni India ke Jok Talona Hod Bom Kang Boba Jok Lim Somar Bangke Lapen sang pimar banghini apranda manglo. Alang itu makar jong monsang pen kedolong dia phan pini di phu salkit house along sak divas talon se minute isya por arnam ardong pi. Lapen ok chung prana phan kham kesi semeta dengpo. Laso sak divas along school kelang asai phu Biren Singh baca thang sai kam a deputy director Gagan Narjari lapen district commissioner Achok Maratom chetong pu. Karbi Anglong Nihang Nijang Chot Kali Asamang Kang Pialong Kati Thangklong Alangsun Kang Thi Langso Alangsun Ki Jui Ke Lang Kewang Abang Po Abang Phi Chimit Mipina Sonsi Thek Ponlong La Sonsi Patumi Pai Paya Chikloni Pai Kre Pho Arni Lake India Det Pi Ke Jokwan Arni Dong Kang Thi Langso Alangsun Along An Ki Jui Ke Lang Kewang Ariso Bang Hini Adima Long Amat Aprandam Jipusi Neletuma Pherang Ke Pen Birutana Polipon Dokmoka Police Station ke Palopon denarong a hiti pen kilometer square please sosia ja Kang Thi Langso alang sunalong an pai pai ni pai Kre Pho Arni India te pi ke Jokwan Arni Kang Thi Langso alang sun ki jui kelang kewang ariso ingdeng krehini chali bomariso karitang akas sil azir po bang po sosia pen langka pen bike pen wangsi Kang Thi Langso hurna so alang sunana damsi langke jang pen adima longamat akas sil Porfahnya por malam aprang dam jipusi pachini po. আমি সব লগৰ আহিছিল লংকাৰ পৰা আমাৰ এনেকুৱা লগৰটো মানে আমি সব খাতুই থাকোতে গৈছিল ওপৰত ওৱাটাৰফল চাবলে সব মানে খাতুই থাকোতে আৰু সি ডুবি গ'ল পানীত আমি বচাব চাইছো বচাব নোৱাৰিলো আকৌ অলপমান 10 মিনিট মান তলত আছিল তাৰ পিছত আৰু সি তাক ওপৰত আনা হৈছে গুটেগাল মিলি aprang kidam jabang phu arta nikani koi asar buramen Samuel Sil lapen asar piamen Rita Munisil alang ituma ronglake Langkatan Ward number 7 pusi Chenipong. Lapen halapu arni kang sampor pipe lia por malom Kang Thi Langso alang sun picnic sport pen hemanat kachibang bomahut Tata Sumo registration number AS02T3712 pen kibang bomapora hut arlo kanatu kachingkoi akhir kang tangrang penajok Pradip Devnath arta nika peke prahini asar buramen Arun Devnath arong Haurakhat Devosthan Bazar police station Murazhar pusi Chenipong. Denarong Pen Rajib the report cut news. গৈছিলো গৈ আমি তলখিনি বহি আছিলো জাষ্ট গেটৰ নোপোৱা আগত আমি তলতে বহি থাকোঁতে আমি তাতে আছিলো তেতিয়া হেঁতে চমুৰ লগত আহি পেলাই পাহাৰ লাইনত হেঁতে মানে পাল্টি মাৰি পেলাই পৰিছে আমিতো স্পট ডেট আমি দেখা পাইছোঁ তাৰপিছত দেখা পেলাই হেঁতে আমি লগে লগ আমি 4-5জন লগত আমি মানুহখিনি গৈ পেলাই আমি সিহঁতক বচাব চেষ্টা কৰিছোঁ সেইটোৱে আৰু গাড়ীৰ ভিতৰত কেইজন আছিলে মানুহ ভিতৰত হেঁতে আছিলে 4-5জন মান আছিলে তাৰপিছত এই স্পৰ্টেড মানুহখিনি এই স্পৰ্টেডজন সেই গাড়ীৰ ভিতৰত হেঁচা খাই আছিলে কাৰণ আমি 20জনৰ মানুহ লগত উঠাই পেলাই তাক বচাবলৈ আমি চেষ্টা কৰিছিলোঁ তাৰপিছত এই বেনত আমি পঠাইছিলোঁ তেখেতক নিজে পাল্টি খাইছে সিহঁতে নিজে পাল্টি টাৰ্ণিঙত কাং থি যোৱা টাৰ্ণিঙত এনেই জানিব পাৰিম নেকি স্পট ডেট হোৱা নামটো কি আছিলে আৰু ক'ৰ পৰা হৈছে নামটো মইতো নাজানো কিন্তু এনেই তাৰ ঘৰটো হাওৰাঘাট হয় আমিও দেখা পাই থাকোঁ কিন্তু তাৰ নামটো এনেকৈ আছিলে কিন্তু নাই সেইটোৱে আৰু আপুনি এই এক্সিডেণ্ট হোৱাৰ পৰা কিমান ডিষ্টেঞ্চত আছে আপুনি 15 মিটাৰ ডিষ্টেঞ্চত মই আছোঁ আপুনি এই তাতে আছিলে তাতে আছিলোঁ আপুনি দেখিছিলে সিহঁতেতো পাহাৰৰ পৰা এনেকৈ বহি আহিছিলে মই যিটো বহি আছোঁ মই তলত মই বহি আছিলোঁ হয় ঠিক আছে
Pini Khandali Assam Biopia Long Meghalaya Lapen Assam Regional Committee Hiniatum Aduya Hoy Alam Kia Potak Kaching Wai Ame Pamanpo. Maya Long Assam Anat Pen Regional Committee Ameipu Pius Hazarika, Minister of Water Resources, Parliamentary Affairs, Information and Public Relations, Social Justice and Empowerment, Government of Assam. Rupsin Terong, MLA Lakhain Koi Baithalangso, Hatsing Rongpar MAC Karbi Anglong Autonomous Council, Diuping Mausai EM Karbi Anglong Autonomous Council, Avijit Crow MAC Karbi Anglong Autonomous Council, Elvin Terong Chief Advisor CEM Karbi Anglong Autonomous Council, Krishna Barwa DC West Karbi Anglong, Lapen Akaprek Akethekeding Atun Setongdu. Halapu Meghalaya Anat Penke Regional Committee Chairman Sniao Bhalangdhar, Deputy Chief Minister Gov of Meghalaya, Komingan Yimbon Minister, Nudorki Sungo MLA, Maukawa Constituency, BS Solia IAS DC West Jaintia Hills District, Superintendent of Police C. Sirti, Drayson Kharsing ex-MLA, Nartiang Khandaliatum, Chetongtung. Mayalo Karbi Anglong Autonomous Council Pen Kachetoidun, Elvin Terong Pen, Lamkaning J. Cheng Chitapora Hot Minister, Pius Hazarika Pen, Paning J. Longten. La Sophie, Badua Panta Lampaning J. Jedetsi, Pinpura Lodeng Posi, May Pijutko. Ladak Nat Pen, Nankachitongdun Atumaphan Anta, Lampaning J. Pensi, May Kapajutko Kajok, Kachitongdun Akit Hekeding Atum, Aningkang Samse Chipaklampo. নালাগে আমাৰ মাজত আমিতো আগতেতো একেখনে অসম আছিলো এতিয়া যদিও বেলেগ আমিতো সাত ভনীৰ ঠাই বুলি কওঁ আমিতো ভাই ককাই গতিকে খাচিয়া আমাৰ ভাই হয় আমি খাচিয়া সকলৰ ভাই ককাই হয় গতিকে আমাৰ মাজত বাদ বিভেদ থাকিব নালাগে আমি পিস মেইনটেইন কৰিব লাগে আৰু মই সকলোকে অনুৰোধ জনাম খাচিয়া পিপল ক্যান কাম টু আসাম এণ্ড আসামিজ পিপল কাৰ্বি পিপল Gurkha people can go to Meghalaya also. We shouldn't have problem. Amar majot problem thakibo nalage. Ami freely movement ami Meghalaya to koribo paribo lage as well as Meghalaya people can freely movement to Assam also. That is my opinion. Not exactly referendum kind of, but we'll take the opinion of the people. Ni tu mangke record do gadu be. Thenon mangke fast visit lang. Tu mohta than lo tu nong ke cheng lang. Dokumen itu memorandum ada itu ponlo, asal putang itu study poja po, kusekan tembang tu pola tu. Nasi abosu bang memang ke solution ke pipeda dalang, ke pipeda bang itu ngin tembang ke puji bang ke itu ngin kapre kali. Mana laso banderi bang ke itu ngin ke banglong le long tay tu kap ke itu ben tu long le tak pipe. Te parokes terkera pokera ni mana government of India notification ke pihak teng pena bang. Jadi itu kan la an banderi bang do teblong nang po possible. Itu madim se amiting itu. Lapen itu minister tadu dakse. Council pen defana si toy duna bangke. Council alam hadak explain dulu. Si council view bangsi ka explain dulu. Council view ke rada view lo. Itu ke incisi de pitek. Itu ke 1951 aningkan notification ki pia boundary si ke kroy. Itu hin pen ke hang akapre hang dawe. Bang si itu malong wang ora. Lasi council anak tupen ke letum ke la constitutional boundary 1951 definition kipi la sorting si letum ke otipo. Athe ke la so same boundary 1969 ta publication thulelo. Meghalaya as autonomous state kiseng hut. Hala bangsu huta jokta jokche pudunde Meghalaya pen. Lana Hongoton ke ong, lana MLA ke ong, lana minister ke ong, chok che bedunde, chok lo pusi kipu. Puthot full fledged state kipi 1971. Hala bang suhut ta labang soa boundary abang ke notification pitu delo. Hala bang suhut ta chok che bedunde. Apar kon batai ki thom claim de rafi ke chok che puduna bang de report labang soa boundary ke thir lo kente. Lasi laso boundary ya fancy Karbi Anglong ara re chini an la pen ke lana khelam pedam ju ditia bang ke netum ning dong de athe lake border sor phan le kapasik sakso kali khelam pedam ju pulo dang te dan Karbi Anglong ta constituency ner kebelong
bang suring ko rai sia cumbang do Meghalaya ta rom troke bra fia Karbi do lasir ladak kupine a problem du kok lodang te hala tu nang sungun tawre itu lasi kacing wa juje tikke la constitution belum duri bangke ar kanang ni la constitution mu kacing wa jud kok ben lar pha rada ci kroisa la lebere la seta kacing wa juje tik India government pen akak break a notification pipe tikke la non a boundary abangke ar kanang ni lahelok council na tupen kipudun alang kali than paju long le derlo nilimu penal tu mana ka than alam hai hui le thon ke than do ala hai alam ke than paju long le derlo la sinili ta manghulo council isi amang ki thedung Karbi autonomous council 6 schedule pen CB council a view anta kipudun paju long le pulo tangte ladake mane kaching ki ching wai ke laka hok belu lasi laso committee ko ansi charbu wepin pen akam papichun jima bangke la bangke protected lo laka manghu memelo i bitanga dim sa meeting da do i bitanga minister da do Karbi ang long arat lam ka chithan du ke pajulong senak pu sinang pu dunang ike nije nang nilo pulang pu turong ke apochi lada ka bang kendili tumta manghu hak lo ke dual voter sa kali lasine li pudun lo nili pudun bang ke war games patu nang ne politician atu war games patu nang ne border cross pen development ang people development ang men pen pachi bhong inang ne voter list ang men pachi bhong inang ne border ang cross pen high claim nang ne सरकार ने कि क्लेम बोलो तंग सरकार पे पचिर बोलो लगे लसी ला हाय बैंक के बाउंड्री ची क्रॉस सेरोय नंगने ना तुम दा चिदु वे नो ने तुम चिदु वे पो नो ना कुके मोहा ला कचिंग वा तंग ते तिके Dalam nangklang rang-rang do jongsi kumane tum hopu Meghalaya ben ladak Assam na kedua ninghang la ben Assam alu kedua tum jongsi Meghalaya aninghang kedua ninghang boleh lang tuman khang tahun epu la so lambang ke ningduk lo la lambang ke nil tum ke chikro no dekhe we have our own constitutional boundary which the both state government have to accept. If the both governments doesn't accept the constitutional boundary which we have right now, it will create a ruckus, and as we have already experienced that there have been many sporadic incidents around here, and it can escalate in the further in the coming days. Now our concern is if our land if our land will be transferred to Meghalaya, then I can damn sure say that the situation will get worse, and it might be the same situation like in Manipur, and we are afraid of the lives of our people and the properties of our people. So I once again request both the government to just stick by the constitutional boundary which we existingly have. Thank you. Boundary which we have, it's notified. It's not that we are claiming. This is not claiming. We are not claiming. This is a notified boundary. This is a notified boundary which we have. Yes. Means you are against this meeting also. We are not against this meeting because we need peace. Yes. There are many violence that has happened, and we are afraid that this sort of violence doesn't happen in coming days. So, like for building a peace in this area, in the bordering area, the notified constitutional boundaries should be accepted and should be maintained. That's all. Just Labange, I don't think that there is a boundaries issue. Our boundaries are clear. There is no boundary issues out here.
Nilip MAC constituency ke parlo choki hola hawar borsali teron arong along lapen choki hola English LP school hemadung matevo phong teron arong abarim Nilip MAC Samsung diso ahemati kubalong pai paya chikloni phai cricket homajo por phai hinira minute thom ke ba por malom munira to megjang et pen megbura pora hutmen men ingna manat pen ijona ingnar rong lu toksi nengwe si vet si rong ni pen kulat humni phangnu tekang abirata nilituma pherang ke pitor teron pen birata na pale Kulat arlo ahormu doan kicho kahijik lapen ki panhok pon dopi klopusi kulat ahempu wo phong teron arong amekar jako piswa hin pen nang thana pachini du lapen halapu borsali teron arong amekar bimorta ro kulata na hok don pusi nang pachini du lapen kuthot pai paya chikloni phai kre pho ani weta siamarong edong rahem arpong phangno tekang lapuson ajowang sita lason along ingnam a ingnar hem lapen kulat kapahing no tekang dopi kano bonta nordistan silonism fresh range ki parlo bogizam fresh account bit fresh atom adimaklong palidam dela adaptong sikot pen bogizam fresh account bit ranger aphan panong si office along lopidam bonta chetong dam longli lan kate bokta fresh department atom birta chenda mabangbe nang ni toma arong long ingnar wang tut pu ko pipi tong ke phang no kang nei la bang so thak nang tham na to ge ju baji si je kalom si nam ang nar wang lo to wa su ding wang lo su dak yo la to wa chit kok lo su hem hotel lit chok lo hem ti ni thang ho lo pen hotel la ho mu si ni thang ho kang lo chu lo na si presa tum phan tanang yo ta pun kuri lo Kanili phone ta na respond pe that la pen inut bani tum ajir po tum ta phone kuri lo lang to phone ta respond pe maseni tum rong si tum thor masei plung hor ho lo plung ju le hidia le ya si padun ro na sanse wang la no ve ni thom hidi pe wang pot to wa suding wang po la hem sok puru pe ni si moni si foresa tum alang tum telepon kuri hud bangke nanti kijun sonte rong sol sabak keserai bak jawan sai di tuni matha tapi hin kan chuni ri la lo lang tum han phone call lo pute jelo sita nang deng sonte misani balang tum tanang chelang lut kom sonte misani chuni ri le dam lam ta bang ri so dap na bang bela pen ke ni li ke ching de ke hamen put to dada prang application pe ni re pm lo ku sita mi lang tum nang lang ni phanda wang long lang ju na ta pai pai ni phai kre pho arni Karbi people ho taralang so clock tower along heavy squad atom pen kapater pipon along kasa atom chirap chitu dunsi rise the bar 2.0 kachapate mesen pen ke pachun pona birta nangli heavy squad atom pen date pi ke jogwan arni ningarong kachipi pen 2.0 kachapate pedapon bangso along Karbiang long alo prek jama dim pen risoe jangatung bangsi bangso kachapate along men chithabdun labangso kachapate along pinso marahin pen ke hayatum lake suman chetri winner nimatasi lama first runners up lapen sipson bay second runners up alang itum pensi chepalong pom lapen suarwa hin pen ke hayatum lake neha bordoloi winner lapen gangotri bora first runners up alang itum pensi ke hayanong e chepalong pom heavy squad amai pu mangal sing rong hang pen therang kya phingno ke pachini ponke ke dam tangani kan pai pai ni phai kre pho arni bangso ka chipate pangcheng ponsi pinning ani kan anke ingdeng hini ke chok raise the bar 2.0 bipon pen cepatir pi ponsi Karbi long sports association pen chera ponsi kasat jim pen patir pi ponsi nil tum ada pinningan bang 2.0 la tuning ason si indeng tuning independence day katalon hut si 2.0 ke chengsi pangcheng pon lo pinningan bang nitum indeng hini pangcheng pon lo la si nil tum la bangso asai ke deng pon la ke ilitum Karbi long stame drugs mate rakhi ke chu la hai hormu si kirim si aphai ke ong kasi la bangso non efang mate in future la youth tumhan mate la non kithu ni owe tumhan anso se la okran mate methang health conscious la bang hok sitame society long sitame la so message bang jai methang health conscious bang donai methang la ben la so phansin tum la bangso asai ke deng
Ini kenalan tentang cepat loh dan ini bokajan dipu laban herun laket kong place pensi ajim pensi dak macet kong kihai itu momen kihai itu momen lagi under 75 category lagi Sumon Chetri winner lo lagi 64.6 kg lo alang kirung tapi under 85 kg winner lah bangke Nimatasi lama tapi under 95 kg lah bangke Sipson B 64 kg bang weight lo 140 kg sih kirung 17 times lo alang kirung tapi Nimatasi lama lah bangke 84 kg lo fitness point gym weight kano lah bangke 14 times lo tapi aku under 95 kg lah bangke Sipson B fitness point gym lah bangke 180 kg lo 8 reps bangke emetang nil tum sita me ba emetang jong si ninga klong ban jong si abang so raki ban mang etum ot ete dai po chema tha pulote la si etum aja ta kise kiune ave la si nil tum dai risko pen ise mises pi bangke raki bangke etum ot era la sports pen la kachar lina bang si tum papang nang fokus ira non ke bang jimat non la eto bom ove kimi tum ban tum dai risko pen stamina bang so Tangtenan malam sopora phan birta mo ingtonik sinang আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Dihena mopit puthot birta long wang tweak long Nizang Karbi anglong Hawaipur to Khadi number 2 arung along Karbi Farmer Association District Committee ahin pen chepater piponsi pinisong arwaki mi keseng padupon Labangso mayalong me kachipahim pupon lake District Committee ameipu Durgeswar ingti meyalam theke jaipon District Committee Kongchunbang Rajesh inghi kachopapon alhi sarpo KFACC Kongchunbang Amarjet Timo Chopha alhi Boisnop Singh ingti Joint Secretary Sanju Teron Publicity Secretary Pinpo Tokbi Office Secretary Ramen ingti lapen member atom setong dunpen meyalong RDTPdu Labangso akimi Karbi Farmer Association aro along kachipahim pupon je atuma men lake laposon henlo meipu Bidya Singh inghi dun meipu Anil Be Kongchunbang Chandro Teron lapen kadu kawe bangkre pho abang pi atumsi KFA to Khadi branch chari ponpon lapen KFA atum amina kasose pon acheli mate kowe aklim pusita me keron padupon Karbi Farmer Associations pen kada kemang je Karbi sai chi tukim kai ta prang sing thonang ji pu yul tum kemang pon ateng peneng ning kan thot same kedel pele pupesta non arbi dolang punu tum isi ning thel pen matha pen si pini ladak West Karbi long ahin kuya klim kron ki pangcheng pon pini la soda dak rong la chen thong ron pangcheng pon lo non ako rong pangrom pet long krepo so sin tum dolang nil tum mithang long zakong avidet pen potsi mate nil tum mithang khidat misme duide da pen potsi nil tum pachitang bang duide ta theklo ti boy phis sambe nil tum conceal mate lagi sokal pen la kechara pon kali nil tum Karbi Farmer Associations jungjung mithang akhi pen la so nursery banai si nultum la so kuwe bang kiron pachitang ponong lo la si ansu se nultum iklem ponji phan don kalbing long rat sambe nang chiram popsi nultum ning thelo kalbing long angkang pi mai kalbing long kang pi mane la kalbing long Karbi formation am hang ke pathek venul tum 2010 ma sembang pathek la so pensi kalbing long wang bom pen pini ani an West Kalbing long same branch lok open yutum dak West Kalbing long district maipu ki poson thotsi non West Kalbing long same kritoksi an ke dolo West Kalbing long pini ke sengpon to khadi branch along president alangli bidaing hi lapen Chandro Teron langli tum si president secretary lo so branch along bangke
lapen kadok awe full fledged committee 15 bang crave photo la bang crave photo tumsi lang pon pola so to khadi brand salong bang Karbi Farmer Association tiri piatum pen West Karbi anglong along rong asoratuma phan panong si choti ki la pen beha be park klem along pating thodu nang pu matha ponsi peni pai pai ni phai kre trokar ni pun thom kep kuya klim so West Karbi anglong alo dokhadi number 2 chin thonga rong men meje ingya rong la pen la song si pinang anadi malong kuya klim so kerona siding po Karbi Farmer Association tiri piatum pen West Karbi anglong along rong asoratuma phan panong si choti ki la pen beha be park klem along pating thodu nang pu matha ponsi pini pai pai ni phai kre trokar ni pun thom kep kuya klim so West Karbi anglong alo dokhadi number 2 chin thonga rong men meje ingya rong la pen la song si pinang anadi malong kuya klim so kerona siding po Koya klim so kerona me long KFA tiripi kong chun bang amarjit timo lam ke jai bo mahot ke than ponti chui cho som pen me thang long ri chrai complex la pen hem tun ta me chelang long popasi than pong la so saya long Barnabas ingti Sanju Teron Roman ingti pon po tok di la pen West Karbi anglong district committee me pu Durgeswar ingti la pen secretary Rajesh ingya tok chatong tu Pinya birata bangla ponsi kangthonik lo kadro kavita me dumithak me kurwang thu